U Banja Luci se priprema izložba pod nazivom Bog i čovjek, a povodom 50 godina stvaralačkog rada i jednog od najznačajnijih krajišnika savremenog vremena, stomatologa, sportiste, sveštenika i višestranog umjetnika, Prote Voje Bilbije, izuzetnog čovjeka, čiji se život od rodne krajiške tromeđe odvija na relaciji Beograd-Rotterdam, ali najdublji trag u njegovom životu daju manastiri Krka i Hilandar. Neprekidna težnja hilandarskog bratstva da živi sa svojim narodom u što prisnijoj duhovnoj vezi sve se više ostvaruje. Naš Sveti Sava je priveo svome Hilandaru niz duhovne dece koja su posle više posjeta ovoj svetinji sebe spontano nazvali Hilandarcima van Hilandara. To su oni čije se kandilo vere zapalilo ovdje u Hilandaru i gori molitveno pred Bogom, svetleći u tami naših dana. Pomaga Bog i svako dobro im koji slušaju i gledaju. Pa da bi mogli da idemo u budućnost, uvijek moramo da stojimo nogama na prošlosti, na čvrstoj prošlosti, a manastir Gomionica je ipak jedan korijen, jedan izvor bitisanja našeg i boravka našeg ovdje vekovima. Prema tome sasvim je logičan odabir da se tu te riječi koje ćemo, kažemo, ili za utjehu ili za određenu, kako da vam kažem, inspiraciju novoj generaciji, da kažemo da je ovdje najbolje zvuči. Ja bi sad, voljela da mi kažete odakle su to Bilbije? Mi smo zbog sve te igre i istorije, znači preko Hercegovine, došli do Krajine, do Tromeđe, srpske Tromeđe, znači jedan tampon zona između Venecije, Austrije i Turske. Zašto tampon? Pa to je bilo relativno mirno dok ne dođu ratovi. I obično koji ratovi kad počnu, onda ili Turci ili Austrijanci uvijek su prelazili prvo preko tih krajeva gdje su robe ili palili i tako dalje. Tako da je bilo vrlo delikatno. Ali opet u vreme mira relativno se moglo to razvijati u tom dijelu. Znači Tromeđe srpske, tamo oko Grahova. Premda su po delovi plemena i ostajali tamo i u Livanskom polju i na Stričićima i sad mi smo se ranije zvali Blagojevići. Ali jedan od tih naših, pošto smo bili sveštenička porodica generacijama, jedan od naših predaka, možda pre 2 veka, nosio je Sveto pismo i Bibliju stalno pod rukom. I zvali ga, narod ga zvao pop Biblija, Bilbija. Pošto mi to LB je vrlo, mi sada mene kažu, jesi ti pop Bilbija ili Biblija. I tako, tu je otprilike ta tajna. I nastavljena ta generacija, znači po generacijama da smo bili sveštenici porodice. Evo sad, kažem, ja sam otprilike ovih zadnjih 150 godina, ja sam bio 11. sveštenika, moj Jovan, sin, u Holandiji, on je 12. sveštenik. Tako da unosimo to, taj blagoslov. Ja pravo da vam kažem, nikad nisam ni sanjao da bi bio sveštenik. Bio sportista, daleko u Drvaru rastao. Bilo mi je, čak su me pitali nekada, kaže, gdje si ti Biblija? Kažem, ja Bilbija. Je stari ili novi zavjet? Pa ne znam, kažem, nemam pojme, pošto stvarno nisam ni znao. Pa kažem, koji je bolji? Pa kaže, novi, pa onda sam novi. Sve do negdje 22-3 godine na studijama sam prvi put Sveto pismo u ruci. Bio u bolnici, ležala jedna koleginica i Sveto pismo bilo pored nje na putu i kaže, šta ti je ovo? Kaže, Biblija. I to prvi put, moj prvi susret i poslije toga normalno i života i životne okolnosti. Kako da vam kažem, s voljom izvan volje ti si jednostavno priveden, to onda budeš sveštenik. To je dug proces normalno. Ja sam bio đakon, sam postao 1980. u Dalmaciji, bio sam kao pridvorni đakon Šibenske eparhije. A 1999. u manastiru Mileševi je baš blaženopočivši patrijarh Pavle me rukopoložio sveštenika. Zato što je odmah
1999. bio je uspostavljen, znači, zatvor u Haagu, istražni zatvor. A ja sam već bio u Holandiji kao zubni lekar, tako da bilo sasvim logično i lako bilo da, znači, da kad sam već tu, da brinem. I tako od tada, pa do danas, to je 21 godinu. Da sam njima, toliko god moja parohija u Rotterdamu, toliko parohija u Haagu i toliko haški zatvor. Da, izgleda to je bilo tako moje zaduženje, dato od Boga. Ja sam to tako i prihvatio, moje poslušanje. Iz vaše porodice je bilo mučenika i novomučenika. Hoćete nam nešto reći o njima? Pa eto, u ovom uskom prostoru nekako, baš zato što sam sveštenička porodica, uvijek se gledalo na sveštenika. Kažem, eto, u ovoj bližoj istoriji, znači u zadnjih 150-200 godina, bili ste u onoj kapeli od vojvode Prote Ilije Bilbije, koji je u svoje vrijeme vodio ustanik 1875. koji je opisan kao jedan narodni vođa, kao neko koji sebe potpuno dao, predao i žrtvovao za svoj narod. Pa opet njegovog iz porodice sveštenika Miloša i Milana Bilbije, to u stvari rođenog brata moga dede Sime. A Milan je krstio Gavrila Principa. I poslije atentata, pošto Austriji je bilo potrebno da bi mogli zakonski da Gavrila kazne, bilo bi potrebno da po knjigi rođenih, da ga naprave tako da je izašao iz maloletstva, da je punoletan, da bi mogli da ga kazne. Falilo je samo 1 mjesec dana. I onda su vršili pritisak, pričao mi je crkvenjak njegov, jer on je bio sveštenik u Crnom Logu. Bili su u Livnu i 3 dana je trajalo, to je potpuno kao pjesma Stari Vujadin, prebuše mu noge i ruke. Samo njemu nisu prebijali noge i ruke, nego je jahali, palili mu bradu, vukli ga, tukli ga sa nekim džakovima peska i potpuno su mu utrovu, popucala mu je sva unutarnji organi. Ali nije pridno. I poslije 3 dana su ga na konju vezali i to popreko da ne padne, nije mogao da jaše. I poslije se upokojio. I evo sad, kažem, u ovom momentu da bi se bilo koji način dalo priznanje u ovom našem kraju koji je siromašan sa moštima i svetima. To vladika Sergije obretenjem njegove mošti koje mi mirišu, gdje oni su u Grahovskoj crkvi, ja radim kivot za njega, u Tisovom drvetu, ali sa tolikom ljubavlju, kao deo sebe. Tako da, eto, on je, na primjer, taj bio jedan od tih mučenika, veliki mučenik. I svaki onaj koji po evanđelju živi, nema straha od smrti, jer ona je u stvari samo jedan trenutak prelaza u večni život, gde počinje i večito traje nova mladost. A zašto baš radite u Tisovom drvetu i šta se sve na tom kivotu nalazi i zašto baš to što hoćete da prikažete? Pa jednostavno kažem zbog našeg mentaliteta. Mi smo još uvijek takav mentalitet hajdučki, kadri stići uteći. Što bi ja pravio to od srebra i zlata kad znam da će to na ovaj način neko od tih da se drzne da krade, kao što su na primjer jedno zvono smo na toj kapeli doni iz Holandije, bilo srebro i bronza, ciktalo, malo čitav kraj da čuje, međutim nestalo. I ne samo da je nestalo to zvono na toj kapelici, nego i olovni krov. I to je bila muka, mi smo mislili, ko zna koji neprijatelj to radio. Kad ono radi neke pijane naše, jednostavno slupao to zvono i znači skloni smo tome, mi nismo još zreli, bar ne svi, na jednoj određenoj žrtvi. Tako da je u Tisovina prelijepo drvo i sveto drvo. Njega sam donio iz Holandije, baš našli smo tamo, kod nas teško može se nađe jer obično ljudi već kad je malo, oni ga paze pa ga posjeku, a ovo su iz vrta tamo Kraljevskog u Haagu, bio je tisa koja je stara po 120 godina. Tako da iz nje smo radili. Tako će da to biti nešto lijepo, rezbareno onako kao preslica naroda. Će biti blisko, ali bez
bez suvišnog opterećenja plemenitim metalom, da opstane. Ali taj kivot ima i svoje čuvare na tom kivotu. I ima čuvare, to su opet u narodnoj nošnji, ali oni kao što su tamo iz ustanka, kao što su bili u ovim zadnjim ratovima, znači svoji koji to čuvaju i koji simbolično daju čast njemu koji leži tamo. I to će biti u Bosanskom Grahovu, nadam se da će se završiti. Premda to dosta komplikovano i sad je vezano sa ovom pandemijom i ovom, tako da nemamo kontinuiteta, nego se radi. Ali ja se nadam će uskoro biti završen i da će preosvećeni Sergije da ga tamo osvešta i prenosi. Da bi nekako dobili to obeležje mučenika u ovim našim krajima koje nemamo. Normalno svuda smo imali one ploče ili one mrtve spomenike s onim sa zastavama u ruci u ime čega i za čega, ali narod je ostao sam, tužan i siromašan. Na životnom putu i pojedinca i naroda potreban je vođa. Jedini vođa koji je u isto vreme i put i istina i život, to je naš tvorac i putovođa u životu, Gospod Hristos. Da li mi, Srbi, novih generacija, znamo proto da cijenimo svoje mučenike i novomučenike? Pa, zavisno, ima i koji su baš prizvani i cijene, ali ima puno te koji jednostavno bi dali i vjeru i tradiciju za večer. Jednostavno za jeftino bi to dali. I onda lišavaju svoju djecu i svoje unučad, lišavaju tog izuzetnog bogatstva, tradicionalnog, jednog, kako da kažem, jedne biografije svog naroda, da bi iskonski mogli da svedoče jedno vreme i svoje praroditelje, da bi bili ubrojani, znači, u postojanje od ranije, a ne samo da su djeca nekog novog vremena, da se jednostavno uniformišu kao sav svijet i da jednostavno ne postoje, znači, kao karakteristična divna nacija srpska. Mnogo volite Srbe? Pa Srbin su. Tako me baba učila i roditelji nisu smjeli, ali tako me baba, prababa učila. Interesantno je da kod svih generacija u protekli, recimo, 70-ak godina govorili su roditelji, ako nisu smjeli, bile su tu bake. Babe su bili prababe. Ko bi me naučio guslati nego baš pradeda i deda. Roditelji šta će, morali da prežive. Nisu smjeli. Ja sam bio kao student jedini koji nije imao stipendije. Ali to je isto bilo s druge strane dobro. Sam došao u Beograd, morao sam da učim da nešto radim, da bi mogao da opstanem, da nosim mleko ili da ovo ili ono. Kad sam naučio čak da živopišem ikone i tako. Da bi se, to tako Bog daje to snagu. A ovi koji su ipak imali stipendije i sve poslije, većina njih je završila, nažalost, kad je prehtela pomoć, završili su svi onako kao su na početku bili. Šta je vama vjera dala? Odgovor na sve. Odgovor na budućnost. Mislim, bez toga stvarno ne znam nije kako bi čovjek mogao da ide u život. Normalno da to, mislim da je specifično, individualno. Koliko čovjek obrati pažnju na tome, koliko u to veruje. Ali sa detinjstvom, sa jednim obzorom pokojne bake koja je vodila u crkvu, da taj mistični svijet polako ide paralelno i da u određenom momentu nalaziš znači i obaveštenja i postaješ svjestan toga i dobijaš određeni trasiran put u budućnost. Ono što je najvažnije, da nemaš strah. Se ne bojiš, da kažeš on je sa mnom, on mi je automatski pilot. Čega ja se bojim? Znate, jest da ima problema, iskušenja kroz život mnogo, ali bez njega ne bi mogao. Bez Gospoda, Hrista. A zašto volite, čini mi se, posebno vladiku Nikolaja? Pa on je duh naroda naš. On je mi, a mi smo on. On je uspeo da dešifruje, da definiše našu dušu, da nas, što kažu, raščlini u mnoge dijelove, da vidimo kakve smo. Znači, od gadosti, pa sve do izuzetnih vrlina. Kako da ne? On je, mislim, stvarno, što kažu,
početak naše nove istorije. Kada i kako ste otkrili te vaše talente? Nisam pa ovako, nego po sili prilika. Ja sam bio negdje 65. godine u Holandiji kao razmjena studenata stomatologije. Tamo sam došao u kontakt sa jednom svešteničkom porodicom, prvi sveštenik u Holandiji, jedan profesor univerziteta. On je jednu crkvu se držao u mjestu Groningen tamo u Holandiji, a njegova matuška, Padija, ona je bila učenica čuvenog ikonoslikara Uspenickog. I ona je živopisala ikone i od nje sam dobio, tako kažem, neke prve upuštva i onako koliko sam ja to mogu da shvatim, pošto sam uvijek bio na svoju ruku. I onda sam počeo da živopišem ikone u vreme mojih studija. To su, da dogovorimo, 60. godinama. 64. 5. 6. I onda sam došao do ideje da ih okivam srebro. Srebro je bilo teško nabaviti to vreme, nego sam srebrni novac kralja Petra 50 onih dinara 39. godine, ja sam ih u našoj laboratoriji za protetiku pri fakultetu peglao. Pa sam izvlačio od jednog noći, izvlačio jednu traku srebrnu ovako. I onda sam okivao te ikone i one su bile vrlo popularne. I sad prvo mjesto im je bilo, koje je bilo vrlo bitno kako da ih prodam, da bi živeo, bila je prodavnica jedna fontana u Beogradu, Knez Mihajlova, koja je bila ekskluzivna. I ne samo da je prodavala ove radove, znači akademskih umetnika, nego i za to vreme popularne stvari od parfema i svega tako bilo. Znači tako izuzetno poznat. Na početku Knez Mihajlova je bio teren. I ja dođem, kad je bio dogovor sa ovim gospodinom koji je odlučivao da li mogu ili ne mogu da prodam kao autoritet za to, esteta, ja donesem jedan baš ikonu moju, on gleda, pa šta tu dirate, ja kažem stomatologiju, ma nećemo mi stomatologiju, mi ovdje prodajem samo za akademskim umetnicima i tako. Ja gledam, čutim, gledam, zamislite, ja sam tad isto bio sportista. Ja kažem, kad budeš izašao odavde, ću te premlati. Nažalost, Bog da prosti, tako. I međutim, on stane sam malo, ajde da ti učinim. Evo, nedelju dana, ako ti se prodava ikona, možeš da budeš kod nas. I proda se. Šta je bilo naslikano, sjećate se na to? Raspeći Gospod bio. I proda se. I poslije toga sam ipak nekako da imam tu sposobnost. Te prodavačice unutra su bile ljubazne, ali sam uvijek im davao im jednu određenu potporu, tako su moje ikone uvijek bile u izlogu. Ali ne ikon, nego ikona. Uvijek sam radio po jednu, Presvete Bogorodice, samo nje. I išlo je to. Mogu vam reći da je, na primjer, i oni glumci koji su to snimali tad filmove u Staroj Kupovar, to je, sjeća se, Bert Lancaster je kupio jednu moju ikonu, glumac. Pa onda svi ti, pa patrijarh naš kad je odlazio u Rusiju, isto kupio jednu moju ikonu, i to je radnje. Znači, to za to vreme je bilo, a ja sam onda imao plaćeno da živim jedno 2-3 mjeseca poslije toga. Tako da to počeli, ono se udubljivao u to, u tehnologiju i, mislim, dovodio do tog situacije da u onom momentu negdje, kad sam bio diskvalifikovan 69. godine iz karate sporta, zabranom bavljanja sporta, kao lijek duhovni i fizički, otišao u manastir Krku. I vladika Stefan Dalmatinski, tad blažno počivši, dao mi šanse da radim ikonostaca u Kninu. Zahvaljujući ipak jednoj određenoj potpori gospođe Skovranu, koja je, znači, autoritet za to, kaže, daj njemu originalni. I ja sam to moj bio prvi ikonostas, znači ja sam bio u manastiru Krke, liječio ranete zbog sporta. I onda sam tu radio taj ikonostas i ja sam učio tu djecu sportu, a oni su učili meni smirenje. I to je bila za mene jedna duhovna, izuzetna škola, koja baš mi je trebala tako, da budem jači od sebe, jer sam, kažem, i čak i tamo nekada lupao sam one ogromne ploče, neke dalmatinske, dolaze seljaci iz cijelog kraja da vide čudo, bio vašarski momak. Nisam se mogao sloboditi sebe, mislim, to sve onako ugoljiv, jak, snažan, gotovo, nikom ništa ne može. I polako, znate, taj lik je gasio se i pojavio se
kažem, taj drugi lik sa smirenjem, da otprilike sam shvatio i došao u kontakt molitveno. Kažem, molitveno, eto, sa Bogom i da moja sudbina sve zavisi od toga. Poslije sav život išao u jednom tom smjeru. Znači, po blagoslovu, da kažem, mi čak i ovaj put u Holandiji, porodica i sve ostalo. Inače sam jednom vremenu negdje, da kažemo, prvi posjeta manastiru Hilandaru, to 69-70. godine bogoslovija iz manastira Krke išlo u posjetu. Berba grožđe bila u Hilandaru i taj moj kontakt sa tom svetom kućom i sa svim tim bio toliko, da kažemo, snažan a i braticu koju sam upoznao. Pa sam mislio da je to moj put. I onda sam u sebi prokovao i bio tad je bio starac Nikanor, bio duhovnik. Išao da mu kažem ovo. A on kaže, ali on me prozirao, on kaže, dijete, niste još da ovdje. Idi, kaže, po svijetu, služi Bogu i narodu, napravi porodicu, pa doćiš kad bude vreme, kao tvoj starac. A starac moj, Sveti Simeon Nemanja, pošto sam već tada radio. I tako je, do današnjeg momenta tako. Rodio djeci, imam 5 djece, sad imam 13 unučadi. Bog mi dao. Žena je ostavila pre 25 godina, tako da sam, kako da vam kažem, neku vrstu monaha. A spomenu ste svog duhovnika, Svetog Simeona. Duhovnik, ne, on je, kako da kažem, otac Dancije. A pošto sam radio, znate, u Svetoj Gori, u Hilandaru, radio i kivot za njega i njegov lik na steni, koje je to uvijek bilo mistično vezano. Kako da vam kažem, nisam ja vidio neko čudo da mi kaže ti to, ono. Nego to kroz srce osjetiš da to treba da radiš, da ti je to sad tog momenta. Kao, na primjer, vraćao sam se, lovio sam ribu tamo u puškom pod vodom u Hilandaru, Svetoj Gori. Radovali se monasi kad ih donesem ribu. I jednog popodneva prolazim tamo pored jednog, ja te gledam i ona stena jednom zabijeli se i dođe mi ideja da bi trebao to bude lik Svetog Simeona. Eto tako, jednostavno tako. I onda bio baš otac Mitrofon i mu kažem, ja bih htio da radim. Šta bi radili? Pa kažem Svetog Simeona lik. Jesi to nekad radio? Nisam radio. Pa kako ćeš? Pa ne znam, ali osjećao bi veliku tegobu ako ne bi to uradio. I onda se zamislio se, hajde, kaže da i ono, išao da gleda, pa kaže, pa to je u Grmlju. Pa jeste u Grmlju. Pa kaže, ko napravi, to on kasnije rekao. I ako napravi nešto rukovu, neko kaže, pokreće Grmlju, neće se vidjeti. I tako sa primitivnim alatom počnem i ne ja mislim 16-17 godina radio. Ali vidite kako to je interesantno tamo kad počneš. Najprije su monasi ignorisali. Šta taj čuka, kaže gore na... Međutim, kad je izašao lik svetitelj Svetog Simeona, glava njegova i sa oreolom, to je već otvorilo put. Kad sam došao sljedeći put, već su napravili zid i stepenice da tegleća stoka ne ide gore. I onda sa svim tim uzrastanjem tog, meni se priključivali neznani. Pa su napravili, pa su doveli vodu. Pa je napravljen klupa samo gdje se sjedi. I onda su u svakom slučaju bio je definisano jedno sveto mjesto koje je po tradiciji pričalo da je tu pred svoju končinu sveti starac dolazio svako večer šetao. I sa tog mjesta je stvarno idealno. Vidi se manastir i vidi se sva okolina, Grobljanska crkva i sve potok. I da je to bilo idealno mjesto gdje možda pred spavanjem da zavode. I tu je nastao, tako kažem, to na steni, gdje on pokazuje prstom na manastir Hilandar sa idejom, to je moje, to smo mi, jer to je grčka zemlja. Znači, da je on centar tu. Eto tako da je to onda ostalo, kažem vam, kao jedna zapovjed da se uradi i urađeno, kažem. Još uvijek nije gotovo, uvijek. Evo sad gledam, pa su Grci zaštitili, znate. Grci su osjetljivi, to je postao deo Svete Gore, ali bez autora. Nema autora u Svetoj Gori, to je sve Božje. Nego tu ima neko radio umjetnik i to se veže za vjekove. Tako i taj veže za vjekove. Jedna knjiga ima u Svetoj Gori, nova, i tu stoji on, Sveti Simeon, kao da od uvijek bio.
I sad zadnji slik, ja nisam to sve vidio, ali vidim da su zaštitili, pošto je taj kamen osjetljiv, to je krešnjak, da su prefarbili nekom zelenom tekućinom da zaštiti te pore, da se ne raspa. A kako je došlo do ideje da se radi kivot za Svetog Simeona? Vidite, to je posebna priča. Ipak je negdje 70. godine, negdje 71. godine se desilo. Ja sam donio jednu ikonu Presvete Bogorodice, od koje sam tad radio, donio sam na poklon Svetoj Hilandaru. I ona je bila postavljena na kivot, stari kivot Svetog Simeona. I te godine se pogodio baš da je bio gospodin John Seymour Thatcher. On je bio profesor na Harvardu. On je puno voleo Hilandar i on je doveo prvu grupu restauratora iz Amerike koji su restaurirali ikone i tako bio veliki prijatelj Hilandara. I njegova ideja je bila, pitao oca Mitrofana, video tamo ovu ikonu, ko je radio tu ikonu? On mi je rekao da sam ja tu i želio da me vidi, ali pre toga, to sam kasnije doznao, taj gospodin Thatcher je to jednog popodneva tamo u Svetoj Gori zna da bude, da se smrači popodne, da se spusti oblak, da udari grmljavina, gromovi, mulje, da je vrlo čudna to, samo tamo. I da odjekuje to. I on je spavao i koliko smo mi doznali da je on imao susret i da je dobio zapoved da nešto uradi za Hilandar. Jer nije on bio, mislim, raspenik neko ko može da baca pare, ne znam gdje. Posebno ne da kaže za mrtvi manastir da tamo, to bi se, poslije mi je rekao, to ispričao je, da je u početku, znaš, bilo mu neprijatno jer ćemo reći Amerikanci, se raspaš pare tamo na mrtve stvari. Međutim, oni kad smo se susreli preko ove ikone i bili smo tamo u Militenovoj crkvi, on me doveo i kaže, šta bi ja mogao ovdje da radim, da uradim? Moram da uradim nešto za Hilandar. Moram. Nije rekao direkt da je to zapoved, da je moram. Pa je on dolazi da li bi bilo dobro da obložimo ove zidove? Pa kaže, nemojte da pričate, vi ste bar istoričar umjetnosti, ovo je definisano, ovo je vrhunac naše umjetnosti. Nemate vi ništa ovdje tražiti. I onda je došla ideja na kivot. Jer kivot je bio jedan bugarski rad, jedna pokovac gdje Sveti Simeon leži i ona je negdje, mislim, u 18. vijeku rađena. I zatvarala jednu nišu. I svidjela se mu ideja, ja sam napravio nacrt na ono što je najvažnije bez Sveti Simeon, da bude Dejzis, Gospod Svedržitelj, Presveta Bogorodica Jovan Krstitelj i žitije Svetog Simeona. Njemu se to dopalo. I to je bio jedan od razloga da sam otišao u Holandiju. Našao sam posao tamo kao zubni lekar. Znači, diploma naša bila je priznata, bila je čak iznad njihove. Tako da sam radio do podne, a poslije podne i uveče sam radio na kivotu. 9 mjeseci se uradio. Materijala bilo izobiljno, otvoren bio račun, mogu sam da kupim koliko god mi treba. Gospodin Tačar me obezbedio. Tako da urađeno od srebra, i to finog, najfinijeg srebra. I to srebro u Holandiji tada mogo se da naruči šta ti treba. Naprimjer, ugorao na površini da je Sveti Simeon u svojoj punoj da ima 8 kila, 9 kila srebra u jednom komadu. To je trebalo da se, kažem, da majstori rade 2 dana, da to ispreseju, to kao od poluge, da naprave taj lim srebrni, debeli. Eto tako da sam to sve skupa imao i da 9 mjeseci bio je gotov. Sa ovim gospodinom Tačerom se dogovorili, što sam ja zarađivao za moj život. Sam rekao, neću nikakav honorar za ovo, ali ja sam isto jedan od, da kažem, ktitora, kao i vi što imate, imam pravo. I kad bio gotov, on se nije nadao tome. Ja sam to radio intenzivno i to sam radio u jednom stanu, ali imao sam jednu sobu kao atelje. I tako da, bez obzira što nisam iskustva u tome, radovima takvih formata, to su veliki formati, ali ipak je dao Bog, pa je uspjelo, on je i sad u Hilandaru. I kad je on došao, on je bio čak emotivno bio dirnut, se nije nadao. Baš
bilo pozitivno iznenađen i brisao je suze, zato što bio taj intenzivitet. Pa kaže, pa ja sam deo toga naroda i ovoga svega što je radio. I on je u tom oduševljenju hteo da ga vozimo u Washington, da ga tamo izloži, da napravi i katalog i sve, pošto ima to puno detalja. Međutim, ja sam suprotstavio. Zašto? Pa zato što dok sam još radio, dolazili su Holanđani, čulo se to. Svi su dolazili da vide to. I onda sam vidio kako da ti ljudi više cijene, u stvari, to zlatarstvo, da cijene tu tehnologiju i materijal, nego što da na njih ta svetinja. Ne ništa. Pa kaj šta će sad da ide istom da ide u Ameriku? Tako da je on to morao da prihvati i onda je bio upakovan i avionom je iz Holandije stigao do Soluna. U Solunu je bio brod uzajmljen. I vidite, u isto vrijeme da su bili pukovnici u Grčkoj vladali. Prostrujilo da nešto, da ti Srbi nešto hoće, da Amerikanci im pomažu, to je bio problem bio. Problem bio da nam zabrane. Jednostavno se čula okolo, čuli su monasi, šta oni to rade, jer nije im bilo jasno da neko u ovom vremenu da od srebra i ne znam svega pravi nešto, ono što su radili u srednjem veku ktitori. Tako da kad je došao u pristanište Hilandarovo, mi smo dovezli do Hilandara, ubacili ono niš gdje je mjesto tačno ne odgovaralo, osveštali. I to je od onda do danas. Znači, od onda do danas je on stoji tamo i eto svjedoči kao epicentar srpski. Jer u Hilandaru je vrlo malo tog srpskog da se piše natpisi, ali tu je on sad, Stevan Nemanja. I to drži ruke ovako. Ne drži ono, kako da kažemo, u korućima, nego ovako. Kalđer kaže, svaki čas može pustiti, kaže, čekaj da ti. Tako da je onako šir. Što je rekao gospodin Tačer, kaže, pućka malo, ne spava, nego, kaže, onako gledi. Tako je taj lik na vrhu. Tako da kažemo, uspjeli smo da stavimo, osveštamo i to je bilo završena priča. O čemu svjedoče medaljoni na kivotu? Ima li specifičnosti? Pa ima, to je velika priča, ima i dinastija Nemanjića, pa ima vojska koja ga čuva, znači vojska ima srednjovekovna, pa vojska iz doba 19. veka kad su oslobođenje Karađorđeva vojska i zadnja to je vojska iz Prvog svjetskog rata, srpski vojni, onaj krajpotaž, znači sa strane i onda u sredini je zlatni, jedan veliki reljef Gospoda Spasa, Svedržitelja, sa strane predstav Bogorodice onda Sveti Ivan Krstitelj i žitije, njegovo žitije Svetoga Simeona, znači od rođenja, njegov oca Zavide, pa sve do, da kažemo, kad je pred ikonom od Digitrijom ispustio svoj duh i kad je poteklo Miro, zajedno sa sinovima Vukanom, Stefanom i Savom i njegovom Anastasijom Milanom. Tako da je to sve u tim, da kažemo, evo baš sad smo radili na tom da ima neka knjižica vodiči za Hilandar, da bi ljudima bilo nekako bliže i jasnije šta ima tu sve. U Srpskoj 278 novozaraženih, ponovo najviše iz Banja Luke. Da li će gradska vlast reagovati na pogoršanu epidemiološku situaciju? Napuštanjem Narodne skupštine opozicija pokazala politički kukavičluk, poručila predsjednica Cvijanović. Bijeljina može dobiti gradski budžet bez podrške gradonačelnika, potvrdilo Ministarstvo financija. Nove mjere u Srbiji, za vikend ne rade restorani i tržni centri. Sve više evropskih zemalja obustavlja vakcinaciju vakcinom AstraZeneke. Naučili smo da iskoristimo trenutke koji su oduvijek bili tu, ali nam sada prijaju više nego ikada. Ispod čreva pronađi kodove i na www.coca-cola.ba. Sakupi bodove, odaberi poklone by Coca-Cola i okupi najdrže oko stola.
Vaše djece zaslužuju da se osjećaju komfortno, zato birajte Skechers. Skechers patike su udobne zahvaljujući ekskluzivnoj Air Cool memorijskoj pjeni. Neka stopalima vaše djece bude savršeno. Zaiste su sjajne, izdržljive i peru se u mašini. Za udobnu i dugotrajnu dječju obuću odaberite Skechers. It's the cocoa cream. It's the cocoa cream. It's the cocoa cream. It's the cocoa cream. Čovjek može da se posveti i uspješno da služi Bogu, sebi i narodu samo ako je svjestan svoje ljudske nemoći i potrebe da uz Božju pomoć stoji iznad ovog prolaznog, vidljivog i grešnog sveta i živi duhovno. Takvu svijest posjeduju prevashodno monasi i oni kroz svoj pokajnički život ukazuju svetovnom čoveku na evanđeljski put spasenja, na put koji je zajednički svima koji za Hristom idu. Zašto ste prvo počeli raditi lik Bogorodice? Ja sam radio te ikone predstave Bogorodice periodično zbog održanja, zbog financija. Po cijelom svijetu, čak sačuvane i u Americi, puno prodaju, puno ih prodao, ali baš predstave Bogorodice. Nekog osjećao sam da mi je to priziv i da na određen način utvrđujem i svoju budućnost na to. Tako da jedna od tih ikona, kažem, bila je namijenjena Hilandaru, Santonu i preko nje, ovo kao što ste čuli, Kivot je urađen. A uradili ste jedan lik Bogorodice za manastir Studencu. Jeste. To je išlo uz, da bude uz, na onom kivotu Svetog Simeona da stoji, i ona stoji još uvijek tamo, uvijek stoji nam. A došao je kivot Sveta Anastasije kasnije. Kako je došlo do rada na tom kivotu? Pa dugo vam je to priča. Ali ostavljamo je budućim generacijama? Pa sve ima to vezu jedno sa drugim. To su 90. godine, početak rata kod nas, 92. tačno. I ja sam imao problem i u porodici. Moja supruga Holanđanka na određen način htjela da me napusti. 4 djece ima. I pred sve to zbivanje, jedno jutro zove me jedna žena, nepoznata, kaže, ste vi taj? Jesam. Kaže, imam poruku za vas. Kako poruku? Kaže, imao sam viđenje. Kako viđenje? Pa kaže, vidio sam od mladog čovjeka crne kose kako radi na stijeni jednoj. Ja kaže, nisam bio nikad u Svetoj Gori, ali tačno sam vidjela što sve, i potok, i most tamo, i sve. I kaže, gledam se kroz njegove oči. I kaže, odjednom pojavio se taj lik na kome on radio, pojavio se, kaže, 40 metara visoko, od iskri. I on govori, taj lik, starac sveti, govori o ovome umetniku, kaže, priđi grešni sin. I stavi svoju pesnicu na moju pesnicu, stavi ima jedna pesnica na steni, da vidim koliko si jak. I kaže, prošlo je vječnost ili 5 minuta, kaže, jak si. Uradit ćeš ti ovo, kaže, to je meni od moga. To znači njegove supruge. Ali, kaže, radit ćeš u znoju i suzama i krvlju će biti, kaže, poštrpan. I to je bila ta poruka. Ali ovo je najvažnije meni od mojega. I sad možete misliti kako to u današnjem svijetu, hajde sad da tumačiš. I ja se poželim starcu Nikanoru, Hilandaru. Kaže, pa jeste dijete, pa mi čekamo. Zamislite vi tu relaciju vekova, neko iz 13. veka
dolaze, kaže, i povezuje se. Tada mi čekamo, kaže, a mi to čuvamo, treba da radiš. Kaže, pa neću ja da ovo nose žene grčkih policajaca na vratu. I onda, to su bile poluge novobrdskog srebra. To je bile, i tu nisi imao od sveg tog srebra, srebra se kupuje. Ali je kao kvasac bilo određeni broj sam poneo. Ali to tako Bog uredio da se tamo iz Grčke opet naši vozili do Njemačke, iz Njemačke u Holandiju. Tako sam ja dobio sav tam materijal. Osim toga, kažem, toj riznici bili su i te dragocjenosti su kaluđeri skupili po Rusiji, carsko nakit. I to je sve na njoj. I sve je to čekalo do tog momenta. Možete misliti, se otvori pečat jedan od vekova. I ja donesem one talpe, ima 16 kila srebra u jednom, kako su u staro vreme to topili. I donesemo majstor u Holandjanu, kaže, šta ti je to? Pa kažem, srebro. Kaže, kako srebro, to ono crno. Idi tamo, ima institut za plemenite metale u Holandiji. Ja odem tamo i donesem to i ispunim ovo, kaže, samo ne pitajte šta, kako, i molim vas, nedelju dana kasnije dođem, oni mi daju kesicu, one bušotine što se ušli sa burgijom duboko unutra i analizu. Ona kaže, ovo srebro vam ima i zlato i platinu. Ono nije flotirano. Znači, nego ovako, sve u njom. I onda me pita opet, a otkud vam ovo? Ja kažem, nije to vaš problem. Tako da je majstor to prihvatio i od toga su izlivene, na primjer, one sa strana noge Svete Anastasije. I tako to počelo. Onda iz cijelog svijeta su dolazili. Ljudi su, stvarno je nevjerovatno koliko to u jednom određenom momentu to proradi, to je mistična snaga. Čak kad sam završio sve, zove me jedan iz Pariza, majstor, naš čovjek, kaže, oče, oprostite, znate šta, kaže, sanjao sam da ću u jednoj od veš mašina naći prsten briljantski i da moram da vama dam. I ja sam našao taj prsten, zamislite. Sve su ovo priče, bajke, to ja ne vjerujem ponekad. I donesem to u Holandiju i sad taj prsten, šta ću s njim, ja završio kivot. I ja onda ga isečem, otvorim ga i on ima jedan anđeo tamo na kivotu, to se može vidjeti sada. Otvorim i onda ga ovako napravim i onda ga stegnem i stoji tamo. Hoću da vam kažem, toliko ljubavi naroda našeg, toliko je to otvorilo. I tako da je završen bio. I kad smo ga dovozili iz Holandije, ja sam napravio jedan mali kivotić Svete Anastasije, gdje je bila jedan rupčić maramica, bila sa njenim prahom, njenim moštio, da ne bi bio prazan. Nikakvih kontrola ili nismo imali. Kivot je bio procijenjen samo zbog metala na 150.000 maraka tada. Dokumenta jesu bili papiri, ali niko ih nije otvarao ni pitao. Kako smo stigli u Beograd, nas čekala, masa naroda čekala. I to, dovezili su taj kivot, su stavili da dolaze državnici. I stavili došla nam Sveta Anastasija, majka Svetog Save. To je bio vladika Nikanor, bio je starac Julijan iz Studenice. I onda smo otvorili kivot, jer je bio kivot upakovan u drugi kivot. I on je zablistao i tako da onda je taj mali kivot otvoren, tu su bile njene mošte, svi su se livali. I onda smo krenuli, bili za Žiču, tamo čekao vladika Stefan, blagoslovio. I u Studenici bio postavljen tamo u ženskoj crkvi ispod freske Svete Anastasije. Poslije je premješten dalje i tako dalje. To vam je ta priča. Kad sam vas pitala šta su vam najznačajniji radovi koji ste radili, spomenuli ste oba kivota i šta još sve smatrate među svojim, najznačajnijim radovima? Pa ja uskoro, kažemo, pripremam se ovaj izložbom cjelokupnog životnog rada, imamo preko 110 raznih. Pa sve to što je vezano uz svoj narod, uz ljubav za narod, jer ja sam nikao iz naroda, moje teme i moje težnje naroda i teme su one iz dubine što nosiš kao dete, kao mladić, ono što me učila baba i dede, ono što sam čuo uz guslu, ono što je, po čemu smo mi narod svoj, srpski. I to su teme, razne teme, od
majke Jugovića koja drži ruku Damjanovu u drvetu rađenu, kada pjeva ruci, ruko moja zelena jabuko, i pa puno, znači, puno, ja ne znam ni šta da vam kažem. U svakom slučaju, Kivoti su jedna monumentalna dela. Znači, to nije tek jedno, nego to čitav splet raznih delova. A i Kivot cara Lazara, gdje se on nalazi? Šta ćete nam o njemu reći? Pa Kivot cara Lazara je ispao spontano, vidite, ja sam tada slavilo se tada 600 godina Kosova. I to je bilo uopšte narodu srpskom prostrujalo. Bio sam i kad je se slavilo na Gazimestanu, bio sam tamo kao deo ovih krajiških, koja smo doneli vino, veliku pogaču, doneli smo barjak, Boška Jugović. I u svom tom oduševljenju bilo ima Kosovo Dalmatinsko. Pa nekako uvijek je bilo nekako zapet, zove se Kosovo, tamo se skuplja narod na Vidovdan. I onda je trebalo i uradili smo taj kivot, mali u srebru, a unutra je ima krst drveni, a u tom krstu opet drugi krst koji sam dobio da se ugradi u njega iz 16. veka, a u njemu su veliki deo moštiju svetog kneza. I onda je tu, kako da vam kažem, to kao da jedan mali pelce da se da u taj manastir za narod te srpske tromeđe, da bi taj kivot nosio svuda tako jednu radosnu vest i jedan oblik da smo opstajali u tom krajevima i nade u svoju budućnost kao naroda i kao u svakom slučaju jednoj potpuno epskoj tradiciji. Nema jezika sa kojim se može sa Bogom da razgovara do jezika molitve. Niti duša ljudska može da se iskaže do kraja nego kroz usrdnu molitvu. I pomoć u životnoj nevolji samo se molitvom može da dobije. Hristos je rekao, tražite i daće vam se. Da li bi vi i ovim novim generacijama mnogo iskušenja pred mladim ljudima, evo iz svog životnog iskustva, možda da poručite još nešto, možda ima nešto što vas nisam pitala, što bi vi voljeli da kažete? Ima mnogo više između neba i zemlje nego što znaju i što su do sada upoznali. Da moraju da odvoje nekako srce svoje i svoje misli za to. Znači, da ne podlegnu samo ovim lakim, jeftinim receptima za život. Da se sačuvaju svoju čednost i da sve ono što nam je moguće, znači uzmi sve što ti život pruža, nije to najbolje, jer nije sve za našu korist. Mnogo ima gorčine u tome, nego da u svemu tom pabirče ono što je dobro, da bi mogli da opstanu u ovom svijetu, posebno roditeljima koji imaju djecu svoje, kako da ih vaspitaju, vrlo teško. Sad nam uzimaju djecu, bar nam tamo u inostranstvu, već čim je djetete, ono je zaštićeno tim zlom. Ono jednostavno, djete nije tvoje djete, pa se 12 godina 13. Ti otprilike imaš malo šanse, uče ga oni, hoće da te ga uzmu. Na razne načine. Amin. Ali izborit ćemo se mi i s tim. Hvala Bogu. Pa šta ćemo drugo? Šta čim da se bavimo, nego da se borimo sa tim. Zato i ovo sad sjedimo i pričamo. Razgovor sa Protom Vojom privodili smo kraju. Dok čekamo izložbu i da se završi kivot sa početka priče, završavamo Protinim molitvenim zapisom ostavljenim uz donji dio kivota posvećenog caru Lazaru. Gospod se pomolim, Gospodi pomiluj. Gospode svedršitelj Bože Otaca naših, molim te, usliši, pomiluj, još ti prinosim ovaj kivot velikom ugodniku, tom velikomučeniku Lazaru Kosovskom. Neka bi molitva njegova pomogla nam da povratimo blagoslov, razum i cjelomudrije ovog naroda srpske tromeđe, znači onog narodu gdje smo mi tamo, Like, Bosne, Dalmacije, tamo Knina i tamo. O, da bi blagi Bog dao snage očevima našim da se raskaju
i zatraže međusobno proštenje teškog greha prolijevanja bratske krvi. Prolivanje, mnogo je proliveno bratske krvi, za ništa. Izgubili smo blagoslov. Zagrešite, Gospode, svjesno i nesvjesno, misleći da čine dobro. Tumaraju već 50 godina u slijepačkom mraku, duhovno, moralno, izgubljeni, u strašnom bijesu bratske omraze, suludo se razdražujući krvlju brata svoga obmanom djevolskom zaslepljeni. O, da bi tvojom pomoći, kneže, Gospod podigao taj mrak obmane, jer mnogi već pomriješe u mrzosti. Neka nam svane zora istine tvoje, neka ispaču oči skamenjena srce strašnog straha od mamona koji pade i pokaza svoju nemoć pred tobom. Neka pukne ledeni okov bezbožja generacije koja prekide blagoslov Svetoga Save koji je bio na nama. Neka padne prokletstvo sa nas. Neka se vrate djeca tromađe u gnijezde svojih praroditelja i donesu radost i da ponovo duhovno bude rođenje roda našeg. Amen. Još ovo da dodam. Prosti, Gospode, ovo su riječi molitve srca moga i ljubavi moga roda i mome rodu i kojega napraviše moje ruke nedostojne ovaj kivot, a ne ja po sebi kakav jesam grešen i nedostojan. Amin. Pomijani, Gospode. Da ovaj krst u kivotu bude na duhovnu radost koristi naroda srpske tromeđe, neka ovaj kivotić pripada manastiru Krke i neka se nosi među narod kod svih velikih praznika širom tromeđe. Ispunite ovaj zavet ako Bog pomogao misionar Hilandar. Hoće li se srpski život vratiti na tu tromeđu? Zavisi od nas. Treba vjerovati da hoće. Jer ako ne vjerujemo da smo se potpuno izgubljeni. Treba vjerovati i činiti svoje. Svak može da čini svoje. Da se ona struja koja teče u narodu srpskom kao vena kucavica ili arterija, da ona ima snage, da imaju kreativni ljudi, mladi ljudi, ima ih mnogo. Jer ako nju izgubimo, onda ćemo uploviti u blato, kao što svi ovi drugi neki narodi. U blato iz kojeg povratka nema. Ja vjerujem u svoj narod. Znam da nam je Bog dao baš zbog svojih velikih muka, stradanja, užas. Platili smo užasno mnogo. Da će nam dati ipak šansu da održimo svoj narod i da ga ljubimo. Eto tako. Amen.